Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo vwa wanadamu de waduko bie zao wanrangie harmumuru wa jahannama. Urenga zimarke zao wanra wahinunu wa meshi, wanra hinunu wa minijipu, wanra wahinunu wa makiaji, wahichia wahila wa mwenze, wahipara madambi, wasimuasi mwezi Mungu. Vwa wantu baba orenga marke zao wanra wainunua ushi, wanra wainunua maguja makadiso, wahitoa mavaja wahila wa mwenze, wanra dukua nyele za shifiriauna, wasidukua bie zao, yani marke zao wasidukua ibie zao, wanrangia harumumuru wa jahannama. Wananyangu deo wanadamu wahafilia na uzuri, wanadamu wahafilia na uzuri, yani bote hauwengi, wasalia wasidzihangia harimu wasali za spuru, watakane forum nzuzuri, watawakane koru nzuzuri, wasalia wasikia makiaji, yani wasifanya operasyon sura zao, wasifanya operasyon ya malomo, wasifanya operasyon ya mabele yao, wasifanya operasyon zinyuma zao amba zikebole, wasitoa marke zao, waifanya maaswi, warangia harumumoro wa jahannama. Wanadamu wahafilia na bote, wahafilia na uzuri, amba kusijua mama deuvi, kusijua mwana deuvi. Mwana shindana na mayahi, kila mtu washikia makiaji, asirema mini jipi yahe, waslawa mwenze wahidungana, kusijua mama deuvi, kusijua mama deuvi. Wanadamu wahafilia na uzuri, wahafilia na makiaji ulawa mwenze, wasistawi zamili yao, bewadela kawasirengele zazi roho zao. Wananyangu yoti haramu mwanadamu utifanya mzuri, be lazima utifanya mzuri, yani dekalte mwezi Mungu aita hawo, yani wahichal bote laho mewaho de huone. Be leo wanadamu ukia mabote de waendra haramu mariaji, ukia mabote de waendra haramu manzaraka, waendra haramu mbiwi, beneka mewahida goni kasubutu mchili ya bote. Wamtu baba wamuevite wa murarmwa feti de warema kostar zao wachioma rashioma zuri, yani wasidzirengeleza be wamtu washiwa udagoni woka wadzista widza. Wananyangu wamtu washiwa ngavi waka wazuri, mabelgosi, maprinsesi, leo wahisia mahaburini, ngwezi zao ya mabibi waidi pia, ya mato yaliwa pia, umwili wao, ya mabele yao, unyuma zao, ya mabibi wazili pia, mibade ya baki. Wamtu baba wangavi waka mabogosi, wakana mato mazuri, mato bleu, leo wafu wa mahaburini, mabibi wali pia umwili wao, ubogosi wao ukomo. Wangavi mashababi wangavi leo wahafilia wandraumbrio na uzuri, na ringalie leo ya makoko kalte waka wazuri lera waka shababi leo tawa gawa makoko uzuru la wapia zingwezi zisiverea wasiheya vi wasalia washikia na nyele zikulweri amba wanadamka wasoneli vi wasalia washikia ndrevu zao kulweri wasipua ya mavi kawasa wanchua onali vi. Wantu washe wangavi makoko mangavi leo wanadamu wako wadunga mbiu, wanadamu wako watsaha, wanadamu kakila suku wako wadrage leo wagawa makoko, wagawa mabakoko kavuta mtu wa watsaha wo. Basi wananyangu ta uzuri ne woka ubaki, uzuri unasukumba utozia leo washababi una uzuru waho leo sidalimba meso uzuru wa utokoma. Wangavi wafanya operasyon wachioma lalao amba yani kawasivereye zingwezi zao amba wakeshababi be wananyangu ilazimwani uzuru wa ulawe suku mana risendra na uhuwa. Basi vwa wanadamu wahafilia na uzuru wa mwili wao wa sura zao, na Mwezi Mungu weka angalia sura, Mwezi Mungu weka angalia mwili, be Mwezi Mungu engalia de roho, Mwezi Mungu wede angalia de zozilio rohoni, Mwezi Mungu wengalia de zozilio rohoni. Yani ilazimani entretene umwili watu, yani ilazimani rilise umwili watu, imimba yatu beka risdali rilise roho. Yani wanadamu wafilie tu na ukori yao. Manane ka kwa la shaula kwa na majutofa. Bejua wajau ambaye roho yao ni lazimani uilise. Yani wanadamu leo wafuzi roho.
basi iroho umwili ilazimwa ni rulise na shaula rizilao zo shaula zalawa uzimu zalawa harimwa chocho mana mwanadamu ahumbwa hachocho bei roho yoi humbwa mainguni yoi lazima ni pare shaula ya lawa mainguni yani ufanya dhikri yani ibada za Mwenyezi Mungu yani usome Qur'ani ufanye dhikri ufanye istighfar nyingi uvulikie maindwa yani roho yoi humbwa mainguni lazima ni pare shaula ya mainguni yani dhikri ya Mwenyezi Mungu mwili wa humbwa chocho lazima ni upare shaula za chocho yani release umwili nekakaralisa umwili ritsofa itelefoni nekakarecharge yani kaitsopatsa kaitsoka na battery ligari nekakaralche essence kalitso demare iroho kaitsomarua paka reimaruse yani rialimente rifanye dhikri rivulike maindwa rilunge amri za Mwenyezi Mungu basi mwananyangu hafilia na umwili waho uji entretene umwili waho yani usinyere yani usihondre yani ustaha ukane mwili waho ukestablu yochongo njema be ustale wajau ambaye roho yaho lazima nuilise nazo zilio rohoni zode stondo bakina wawe kaburini yani ziamali uzifanyao zinjema na ya madambi be umwili waho uo wosibaki kaburini yani usigawa miba mabibi wajola pia uzurule wakanao ya matsoble yale wananyele wazuru wale yani mabibi asiala pia yani miba de tsobaki wo basi mwananyangu usendre mbio pia amba uhafilia na dunia lini amba uzuri tude utsahau va wantu washemba utsifanya wazuri ne wamewa utakawa kalkule yani mmewa hitaka mkia shuhudi mmewa hasindo mtrompe na wangina ne ahafilia tu na uzuri va wantu baba wahiwana wantu washe wazuri mwenze ondra mbio wahiwadunga ne wadela amba wana wantu washeda goni jedu akumbamshe wahe marke atomchidi albote atodifanya muzuri beka wazva wantu washe wa marke wanrakia uzuri wa wakilia uzuri bewe una wantu washe wantu amba wamwenze wa wazuri yani watawa wadrage mbemshe wa uzmarke ungalimba katondro ukilia albote dagoni katondro nunua zimini jupa ukilia dagoni ya marashi mazuri ukilia dagoni basi yani vo wantu baba woka wava wantu washewa marke wachial botela wa wachilia dagoni beo hafilia tuandre hidunga de wantu washewa wantu walio mwenzi wazuri yani mwenze basi mwananyangu mtumshe usiafilia na bote tamba yani mmehota kasafilia na wawe yani takasu kalkule beo hidunga amri za Mwenyezi Mungu yani ufanye zo Mwenyezi Mungu asahau yani Mwenyezi Mungu andraukali radi meso suki ya kiyama Wa wanadamu wafilia tuna dunia lini woka wahimi asubuhi waswali woka waswali mitana wasurungu akawasina nafasi Mwenyezi Mungu wasurungu amba bal tu'thiruna alhayata dunya yani kesi kamba woka wasina nafasi be wasihibu de hawa maisha ya dunia nvani bal tu'thiruna alhayata dunya bali musihibu de maisha ya dunia nvani mana huendra hazini memsi katreri wanimo himarangu tuwazeri mwendre hazini Eka hazia mbali watokia revei watohima asbihi wandre hazini benkirini yani kawatsondra basi wasurungu ambari kawasina nafasi kawashinda wahima Mwenyezi Mungu wasurungu amba no bal tu'thiruna alhayata dunya yani musihibu de maisha ya dunia nvani watadharuna alakhirah yani musbahu wa muzvamengo la akhirah yani wanadamu hafilia tuna dunia lini basi wananyangu karistale yoti haramu mwanadamu entretene umwili wahe yani mbokani mwili mzuri mwili mwemwa beusdele mba ulunge dekarte Mwenyezi Mungu atsahau yani mmewaho tude lazima na uone uzuri waho aone makiaji yaho mshewaho daone ya mavaja yaho mwenze mwanadamu lazima nadzirengeleze bekarisdale release umwili watu yani travail imani yatu imani yori envion plus se ya uju plus dunia usilona titi plus envion ya uju dunia usilona titi kutsolona tena yani plus usifanya madambi nika imani se ya plus usifanya madambi yani madambi yale asivungwa imani ya muhiya madambi yale mchujo ya lisha
yani zina kutofanya tena, ushi kutofanya tena, kutovulikia tena miziki, yani usera mswamaha. Yani lazima ni travaye imani yoru mwenge. Mwezi Mungu arongamba weva mwenge wahe mtu atahawo. Na ngalemba nekawa hari mwa nyumba, yani mba mwenge uzimu wa shidzade ya bala. Utoona de zichocho nsama bole ziliyo hari, bezi chocho ziliyo hari mwa zikwen zokuto ziona. Lera mwenge wapata de utoona nsama zile ziliyo makotoni, yani zichocho. Yani nekauna imani unao mwenge, yani usiona. Nekota wafanye zina, yani utona hana mbalini dambi, nekatende tifuvani, yani nsondra moroni, Mwezi Mungu asinona na zimaleka zisinona. Mungu tisendo fanya na dambi lo. Nekota mrembe mshewaho, utona hana amba Mtume sallallahu alaihi wasallam aruga umwemwa harimwa wanyu, doulaliyo mwemwa na mshewahi. Utona hana mbavani Mwezi Mungu asuhuona. Utona hana mba Mwezi Mungu arungomba ukane tabia nzuri, basi mshewaho kutomrema. Basi yani lazima ni travaye imani. Bene ka roho zatu zifu zinashidza. Nekade zina rtofanya. Neka urema mtu msherto mrema. Nekade uwili karto stay. Basi wananyangu lazima ni travaye imani zatu. Narilise ziroho. Nartravaye imani zatu. Narizike imani zatu. Uride kaltersikao uzuri watu. Be uzuru na sukumba utokoma bezi amali zota sukuka stokoma zosto bakina wawe paka mesoski ya kiama imma usingia harmo ipevo imma wangia harmo muru wa jahannama. Basi wananyangu lora wazuri lora na forum zuzuri karisdale ambavyo wakana forum zuzuri wa mahaburini lora wazuri lora na forum zuzuri ndrisidale ambavyo makoko wo wakawa nata wo wakawa zuri wakana forum zuzuri lo wa makoko lo wa mabakoko uzuru komo vo walio mahaburini omba wakawa zuri wo watovenza warudu duniani hunu beka wasa warudi duniani mba wajodista wide amba wajorengeleze wafanye operation la'alli a'malu saliha wajofanye amali njema. Yanlera wafa umwambia Mwezi Mungu arambia rabbirji'un umwambia mwalangu nvele duniani la'alli a'malu saliha nafanye amali njema fi matarak zile zako zifanya. Beweka sarudi hunu amba jadistawidza ajakia makiaji ajatoa mwili mwenze yana tsarudi ajodira trape yana ndremswamaha beka shindu rudi tena. Basi wananyangu karisafilie na uzuri yani narafilie na zo Mwezi Mungu arvele ya duniani wengi wakawa zuri leo wagahuwa miba. Basi wananyangu narimtue Mwezi Mungu narudunge amri za Mwezi Mungu karisafile na dunia dini karisende mbio na dunia dini ata hufa ya jarmarusa ambara harmwa maaswi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.